Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiban Imran Aceh Hokaka ai karena kajit ke Wali Nanggro lungkeun paduga yang mulia Wali Nanggro nebi peng ke Imran Pase umban siuro ana nebi peng kai tumedreu ji anai duri rakan anai duri musuh di drog saja ji deuk ji sayang keluarga ji nyohana kapi angen PA ji deuk makaji di drog urang ji ya nyan Imran Aceh Imran Aceh nyan ban le Imran Aceh urang di luar Nanggro je gagertak ngajak merantau ilun si kaku pre-pre le pajan tru kahung getawa aku atau ate merumpa barau tum yu tiga nah jika pedi-pedi atum le lagi orang le teka kam dawa ngabusi ke ana urusan ngamaya mike nyamban le Imran Aceh jadeh talu mualim nyoge gubernur ukenya olong paken talu manyanyan anggota KPA dia apake nya rakan-rakan KPA itu nak saja jihana urusan ni nyan kah Imran Pase PA KPA gamcok kekah paso laumpang languni worumo bansigo maceh kacok bagi bacu-bacu sapo be deuk kah be deuk keluarga kah cok mendum PA kekah cek kawan tak boleh kenan ana wak minta peng gua PA ana wak minta peng gua KPA alhamdulillah save dengan kerja roh kan keka menyokam nyohana lalung pipa Malik Mahmudan deuk ka tente yu denak urang le Malik Mahmud katalah maaf paduga yang mulia nyau bandruk kenang kajak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paduga yang mulia dolat tuanku neberi izin kelungnyo nebak pasukan yang elit-elit kenia timbak Abu Laut kajikeun kelun karena awai Imran Pase jikeun ke Abu Laut nya anda pusapu ya Abu Laut kaji lawan lung lagi ang kapegah hai Imran Aceh nyo nunjuk pasukan kena ba lengkap dengan senjata kumayak tum Abu Laut awak nagan ni nya sigatri watetruk kenan bak lembaga Wali Nanggro assalamualaikum dolat tuanku paduga yang mulia dolat tuanku Malik Mahmud neberi idin nyo Imran Pase katruk bak lembaga Wali Nanggro paduga yang mulia dolat tuanku neberi izin kenyak timbak Abu Laut tam tum gertam gertum jadi dalu Malik lontang kali nyo nyan anggota